Om Swastiastu. Inggih. Idedane para pamiarsa sareng sami sanedahat wangyang titiang. Titiang anggo santi paiketan Arya Wang Bang Pinatih Dusun Sarimerte sane mangkin jagi ngaturang gaguritan sane memurde. Geguritan Arya Wang Bang Pinatih sane keketu saking babat dangyang Bang Manik Angkeran. Sane pinaku pengwacen. Kapertama Gusti Haji Mangku Saribang. Keping kalih Gusti Niang Mangku Saribang. Sane keping tiga Ibu Dewi. Sane pinaku penegas titiang Aji Nale. Pinaku pemucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang. Pinaka pemomong Pura Pusah Saribang Sari Merte. Sampun puput gelung ida Sane mangken aturune ngayang titiang mungguing kawentenan gelung idane sane kekaryanen antuk idem pubekung sampun puput kerang sokesah angyang basuki maning sane mangkin sampun kurang suka antuk ide yang naga basuki ayu ketidahat kabinawang Ratu iening keparna punika dahating ngegawoken bisa kewentenanidane amun cerat prebah awan betari Mocayu Muateju kelintang tumilah kewentenan kadi ide batar ledang kayu netan sipi sangkaning punika mawasan ledang pikayunan ide batar sane mangkin naga agung sane mangken aturune ngayang titiang mekadi kewentenan ide naga agung utawi ide yang basuki pacang urip manik angkerangan saya kadide yang basuki pacang urip min kadide bang manik angkeran Nagaraja mangastuti kaduluran dalarantuk uncaran pengastawa pengastuti saking ide
naga raja. Ane pamuput sida urip manik angkeran Ori pamuputnya nerares malih presida maurip kadi debang manik angkeran. ida bang manik angkeran Lan turuning ayang titiang sane mangkin rikawen tenan hidebang manik angkeran sampun mahurip malih. sane mangkin sampun urip Sabinanen punika kawentenani dane sampun presida kejati mula tur maning mahurip. ampu bekeng ada teledang Rasa-rasa tan sipi uyak ledang kadida empu bekung. tumulira aris kegisi Sinami kadi kawentenani dempu bekung ngamul mina kadi okani dane. manut suba yenerihen Duaning kadi dempu bekung nintenani ni teori sajeroning pawacana wentene semayo kadi sane sampun eri. manik angkeran pacang katur Ingyan okani dane kadi debang manik angkeran pacang katur ering ide batari. hanya rake ring betara Gumantinyo kadi debang manik angkeran pacang nyewake ering linggih ido yang naga basuki. sawang kon purba sakit Sapune ketalar widangan irike ering pura besaki. masa sapo ngaya rengi ada batara Kaler kawentenan idane kadi debang manik angkeran mangda sida maresik ngaturang ayah ring ide batara. Sasampune sida karya Inggih lan turuning ayang titiang eri sesampune presida gumanti antar tur maning labde karya asapun apiraris. Nagaraja
nyane kadideyang Basuki sampun presida ngurip mina kadide Bang Manik Angkeran. Ida Bang Manik Angkeran. Sidane maurat tur maning kejati mula kewentenan ide Bang Manik Angkeran. Majalaran pangastuti Sane kumanti make jalaran wantah pengeredana acep eri sejerone ngadnyanani dane. kedasaren kayon suci Bilih-bilih karares kedasaren antuk pikayunan sane dakating nirmala nek ing tuase. talarida ampu bako Daler kadiasa punika mungguing kawentenan kadide empu bekung. siedang atap wontat batare Presiden rares ngatep ingyan untat idane kejati mula. malarapan mantra sidi Daler kawentenan tempu bekung ngelarang pemargi ingyan ngeredano antuk mantero sane dahating siji. naga agon mangiten wara anu geraha Maning kadi kewentenan itu yang naga Basuki sido mapaico mapasweco ware nugara. Inggih Ratu para pamirsa sareng sami sanedahat uang yang titiang kadiasa punika presiden antuk titiang ngaturune ngayang ingyan daging geguritan sane memurde gaguritan Arya Wang Bang Pinatih sane keketus saking babad dangyang Bang Manik Angkeran menawi teu kirang langkung eri sejeroning titiang ngaturang gegitan eri sejeroning tetegasan minekadi wenten guru basa eri sejeroning basa basite sane nenten manut titiang ngelungsur gengrene pengampur makusanane ngatur puputang titiang antuk uncaran Prama Santi. Om Santi 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 Om.